Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардори азиз, апаву модарое ки тамошо мекунед, ҳама каса хуш омадед. Авиакасай Толибов, имрӯз бозам як соати дигар дар эфир ҳастем дар хизмати шумо бардори азиз. Имрӯз 21 феврали соли 2025. хеле ки ҳар рӯз ваъда метем бардори азиз эфир мебуроем, аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем ва ногуфта намонад ки ба тамоми рӯи дунё билет дорем бардори азиз. Билетҳои бо нархи дастрас метавонед харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. Электронӣ билет мешавад бардору. соатҳои кори мо аз соати 7 саҳар ба вақти Москва то соати 11 шав кор мекунем. Дар ҳамин вақт шумо метавонед ки чикор кунем бардори азиз, билет харидорӣ кунем. Саволотон бошад, саволтин чӣ саволе ки ҳаст вобаста ба билет, бошад, боз хубтар мешавад бардору. Бисёртар медонем, бисёртар таҷриба дорем. Зиёда қариб 3 сол мешавад дар ҳамин соҳа кор кардем бардору. марҳамат кунед, эфир дорем бардори азиз, суҳбат мекунем. Лайкотонам бигузоред. Алло. Салом алейкум. Салом алейкум. Апаҷон, тез гап занед, дар эфир ҳастем. Гӯш мекунем. Вай чизе ашмо дар эфир метизе. Хуҷан Москва меом ки чанд пул билетам пурсам, гуфтам мозил вай тамек бетарам. Айтон ба даст номератон. Кайда дар кори апаҷон? 24 به مخرجینم گفتن که یک بار پرسیده چی خوجان مسکو ببر. شما دا با российский рубль гап занем апаҷон ёки сомони хати? شما российский гап занем, ман россиям деде, хоҷинам тоҷикский гап. Хуҷа Москва рӯзи 24 февралда. Так, роз я дақиқа. Так. Роз я апаҷон я дақиқа. Хуҷанд Москва 24 февраля. Так. Москва 24 февраля. Соати 28200 рубл мешавад российский хати апаҷон. Тоҷик ба чанд пул? Сомони да роз апаҷон. Так. 3417 сомони мешавад. Айнҷа равон куним мешада? Мешад апаҷон. خب من حاضر بیابه میکنم مایلش خوب апаҷон. باش ما به علاقه میکنم. مایلش خوب. سلامت باشید. бардорҷонои азиз, хуш омадед. нафаре ки нав дохил шидесен, саволу ҷавоб аз сар мекунем. марҳамат, саволотон бошад ҳамҷа нависен, ята ба ята хонда гап мезанем. ҷумагул Назаров, салом алейкум. Ака Жуковский Бухтар, 15 апрел. Бардарҷон, алейкум салом. Ай Жуковский Бухтар намепарад, Шереметова Бухтар аст. Ҷамшедҷон Баротов, алейкум салом. 27 февраля чанд сум билет Москва Душанбе? хоб боз мебинем бародар. Москва Душанбе 27 феврал. февралда Москва Душанбе. варианти арзон Айдамадидов мешавад. 13900 рубл мешавад бародарҷон. Москва Душанбе Дамадидов аст. варианти арзонтар метавонед харидорӣ кунед.
Хуршед Холзода 26 феврал душанбе Вунуква чанд мака. 26 феврал душанбе Вунуква. Оз мебинем барларҷон. Так. Душанбе Вунуква 26 феврал. Так 39,000 рубл мешавад. 39,000 рублей бародар. Бисту ҳафтуми февралда бошад арзонтар аст душанбе Вунуква 34,800 рубл мешавад. метавонед харидорӣ кунед аз ҳамин авиакассаи мо. ҷамшедҷон бароту саломат бошед. Фарҳод Якубов 25 март Вунуква. Бародарҷон Вунуква ба пиҷо. Пурра нависен саволотона. Сӯроб Носиров салом ака 5 март душанбе Иркутск чанд майл. Алейкум салом. Душанбе Иркутск. Прямой рейс надорад бародар, ба пересадка ҳастай. Так, ба пересадка ҳастай 38,500 рубл мешавад. Душанбе Новосибирск ба Иркутск ҳастай. Прямой рейс надорад. Сӯроб Носиров салом ака дидемира Акбарҷон дӯстоно 27 феврал душанбе Москва арзонаш. Хоб душанбе Москва 27 феврал. Варианти арзонаш бародари азиз 34,800 рубл мешавад. Душанбе Вунуква ҳастай. Варианти арзон. Баъд Душанбе Жуковский ҳастай. баъди вай так 35,000 рубл мешавад. Душанбе Жуковскиш рӯзи 27 феврал. Қурбон Ғуломов салом алейкум салом 10 апрел Домодедов Душанбе. Домодедов Душанбе 10 апрел. ба фикрам ки чизи шози нархномаш буромадагӣ нестай. Бози хайку бинем яке буромадагӣ бидай бародарҷон 25,500 рубл. Домодедов Душанбе 10 апрел да билетиш буромадаи. маромад кинем метавонед харидорӣ кинен аз авиакассаи мо. Касида ки нархҳо маъқул мешад. Бардораем номерое ки дар рӯи экран дидесен ҳамида WhatsApp ҳастад. гире сохранӣ кинед дар WhatsApp паспортона рӯӣ мекунем билетотона оформит карда мепартонем дар WhatsApp. Ҷурахон салом Шереметов Бухтар 27 феврал. алейкум салом бародар Шереметов Бухтар 27 феврал. Ноз мебинем. ҳоз як дақиқа бародар 27 феврал Шереметов Бухтар. Так 12,000 рублай 27 феврал мешад. 28 февралда 11,300 мешад бародар. 28 ё 1 марда 11,300. 27 февралда бошад 12,000 рубл. Шереметова ба Бухтар. маромад кинем бародарҷон нарх маъқул бошад. дар WhatsApp муроҷиат кинем. Так Душанбе Москва ай 10 март то Москва Душанбе ай 10 март то 15 март. 10 март то 15 март. иҷа бародар савол додиян. бародарҷоно лайкҳорам бимонед. хоҳиш мекунем лайкам бимонед дастгирӣ кунед. хуб Душанбе Москва ай 10 то 15 март.
Москва душанбе бахш. Москва душанбе. Так. Варианти арзонаш бародари азиз 14000 рубл мешавад ай даҳам то 15 март. Агар ки нигоҳ кунем варианти Жуковский душанбе астай. Метавонем ки ҳамин нархда биёвен ай ҳами даҳам то 15 марта. Так. Хоб. Дальше мехонем сообщениёро. Брат, салом алейкум. Ты проверяешь паспорт, закрыто или можно приехать в Москву? Так, как можно проверять? Алейкум салом. Нет, у нас не проверяют паспорта, к сожалению. Или к счастью. Акбарҷон Дӯстонов, саломат бошед. Сиярқул Ҳотамов, салом алейкум, брат. 20 март багаж қати Жуковский, Ташкент. Алейкум салом, бардан. Жуковский ба Ташкент. 20 март. Варианти багаж қати. Так. Багаж қати бародарҷон Жуковский. Жуковский, Ташкент. 9000. Так, 9500 рубл мешавад бардар. 9500 рубл. Душанбе Дамадидов рӯзи якум ё дуюми. Душанбе Дамадидов якум ё дуюми март. Ҳозир мебинем Душанбе Дамадидов. Якум дуюми март. 38. Так. 38700. 38700 рубл мешавад бардан. Рублей. Так, так. Шамбе. Тамадедов. Так, Басомуни. Так, Басомуни. Чоразору 285. Так. Хуб. Дальше мехонем саволора, бародари азиз. Жора, ва алейкум салом, бардар, хуш омаден. Муслим Найса, салом алейкум, братишка, хуш ба ҳолат. Тоза кор кунед, баракат меёбед иншоалло. Алейкум салом. Гап нест бардар. Шамшод, салом, 15 май, Питер, Душанбе. Бародари азиз, билетҳое ки хеле пешай билетҳош қиматтар аст ҳозир. Агар ки шумо фикр кунед ки арзонтар мегирен,
моҳои майда ё ки апрела арзон қиматай бардор арзон намеёбем. хоб 15 май Питер Душанбе 25200 рубл мешавад бардор ҳозирашда айни замон. нархаш ҳамин хеле ҳозир. Сафарали Давлатов ака Жуковский Душанбе 5 апрела медидин. хоб мебинем бардор Жуковский Душанбе 5 апрел. پنجم اپریل 19900 рублей мешавад бардор. билети Сочи Ташкент чанд ҳазор рубл аст 1 март. Сочи ба Ташкент ҳозир бинем ки бардор Сочи ба Ташкент 1 март. хоб Сочи Ташкент 1 март бе багаж агар нигоҳ кунем бародарҷон так 13800 рубл мешавад бе багаж. Сочи ба Ташкент 1 март прямой рейсай. хоб Шамсиддин ва алейкум салом. Дамадед Душанбе 8 март шабона. Дамадедов Душанбе 8 март. Дамадедов Душанбе 8 март. Так, ҳозир як дақиқа бардорҷон. Дамадед Душанбе 8 март. Так, Дамадед Душанбе. ҳозир як дақиқа бардор. ҷоши Дамадед Душанбе. Так, 17200 рубл мешавад Дамадедов Душанбе 8 марта рейси шабонаш. хишам шавдай бародарҷон рӯзда надорад. соати 11 мепарад. ҳамқай нархаш. Абдуманнун салом алейкум. Иркутск Ташкент 27 феврал. Алейкум салом. Иркутск ба Ташкент. Так, 27 феврал. бе багаж вариант дорад. 8600 рубл бародар бе багаж. багаж қатӣ мешавад 10000 рубл. Иркутск ба Ташкент рӯзи 27 феврал. жора саломат бошед. салом алейкум. Душанбе Казан 7 март. алейкум салом бародар. так, Душанбе Казан 7 март. ҳозир мебинем бародар. Душанбе Казан Так,
оз яъне хабарман. Так, душанбе казан рӯзи 7 март 34,000 рубл мешавад бародарҷон. 34,000 рублей. Агар ки маъқул бошад, маромад ки муроҷиат кунед дар WhatsApp. бародар 2-3 март Дамадидов Куллоб. Хоб, Дамадидов Куллоб 2-3 март. Так, 2-3 март Дамадидов. Так, Дамадидов Куллоб 2 марта 14,600 рублей. 3 марта. Так, 3 март. Сеюми марта арзонтар аст бародар. 13,700 рубл. 7 марта Дамадидов ба Куллоба. Рома, ва алейкум салом. Раҳмат ака барои лайктон. Хуш омадем. Бародарҷонои азиз, касе ки тамошо мекунед, дастгирӣ кунед. Эфиромона дастгирӣ кунед. Дар омадем бародаро, як дона лайка бигзоред. Маромад кунед, меҳмон бошед. Агар ба тамоми рӯи дунё билет ҳастай, метавонед харидорӣ кунед. Электронни билет ҳастай. бо нархи дастрас, бадили пур. Бародари азиз, муроҷиат кунед. Билетотона мегирем. Фарҳоҷон, ва алейкум салом. Дамадидов Хуҷанд чанд сумай билет? 7 числода. Дамадидов. Так, Дамадидов Хуҷанд 7 март. 7 март. март. оз яде хабарман. Так, 7 март. Дамадидов. Так. Дамадидов Хуҷанд 7 марта. Озияне хабарманҷон. Так, 16,000 рубл мешавад. Дамадидов Хуҷанд рӯзи 7 марта. 16,000 рублей. Шамшод Питер душанбе 15 апрел. Питер душанбе 15. Так, Санкт-Петербург 15 апрел. апрел да бародар 25,200 рубл мешавад. Санкт-Петербург ба душанбера. Мавзуна минво душанбе 5 апрел чанд сум багаж ручной чанд кило бошад мегуфтем. Минво душанбе 5 апрел. оз бинем копаҷон. 5 апрел. аввал бинем ку рейс бошад, баъд нархша гап мезанем. Багаж хеле ҳамаш. Так, 5 апрел да минвод
душанбе 5 апрел. Так. Озиянеха. Душанбе. Хушомадед нафаре ки нав дохил шидесен бардоро. Саволоту нанавиштан гирен. Минвод ба душанбера. Так. 20500 рубл мешад 5 апрелда. Багажеш 23 кило апаҷон 10 кило ручной дорад. 5 апрел. Душанбе Екатеринбург 28 феврал чанд сум бошад? Боз мебинем. Як дақиқа. Душанбе Екатеринбург 28 феврал. Так, 28 феврал. Феврал. Так. феврал қиматара апаҷон. ай 40,000 бола хулас. Оз як дақиқа. Душанбе Екатеринбург. баъд 1 март саҳари 1 март арзонтар мешад. ози нархи ҳардуша гапо мезанем. Душанбе ба Екатеринбурга. худоро шукр. рӯзи 28-да 44200 рубл мешад. ана 1 марта бошад 36200 рубл мешад. 36200 1 март душанбе ба Екатеринбурга. ина марҳамат кинен. марҳамат кинен, муроҷиат кинен агар ки нархҳо маъқул бошад. дар ватсапмон муроҷиат кинед. Комрон Боев, братан, 8 марта Жуковский, Душанбе. Хоб. Жуковский, Душанбе. 8 марта Жуковский, Душанбе. Так.
Жуковский душанбе 8 март 14500 рубл мешад бародар. Варианти арзонуш Уральский авиакомпания аст. Тоҳир Табаров, ва алейкум салом. Жуковский душанбе 25 май 25 май моҳи май дарафтем бародарҷон. Так 25 майда 19900 рубли мешад бародарҷон. 19900. Акамада билет лозим Термез Казан 5-6 марда. Термез ба Казан 5-6 март. Ҳозир бинем ку бародар. Термез ба Казан. Прямой рейс нест бародар. Панҷумда рейс надорад, шашумдам рейс надорад, прямой рейс нест. Так, моҳи апрел да бунуква душанбе. Ҳозир бародарҷон. Так. Бунуква душанбе моҳи апрела. Варианти арзонуш 21500 рубл аст бародар. Ай бунуква ба душанбера. Ина задем лайка бародар. 7 апреля чанд сум аст? Раҳмат ака барои лайк. 7 апреля билети киҷо чанд сум аст бародар? Нагуфтен иша. Пура нависем бародар. Савола доден. Пура када хушру ҳадаа нашем бародар. Мо ягон ҷо саросима нестем. Саволои ҳаматона хундесем. Якта ба якта ҳамҷа хунда ҷавоб гардондесем. Саволотона спокойно хеле пура нависем бародар. Салом ака 5 март чанд сум ай бухта? Ҷамшед алейкум салом. Ай киҷо ба бухтара бародар. Салом алейкум додар Хуҷанд Самара бинед 1 март. Так Хуҷанд ба Самара 1 март. 1 март. 1 марта рейс нест бародар. 2 март мешавад рейс. Хуҷанд ба Самара. Так. Хуҷанд Самара 2 март рейс ҳастай. Так, ҳозир нарша ба шумо гап мезанем. Так. Нархи билет. Хуҷанд ба Самара. Дими марта гуфтем рейс ҳастай 27300 мешад нархи билет. Субҳон ва алейкум салом. Жуковский душанбе 31 март. Жуковский душанбе 31 март. 31 марта Жуковский душанбе 17500 рублей мешад бародар. Хуршед ва алейкум салом. Шеф сози раҳмат бародар, шумо созен хубен, хуш омадед.
25 феврал арзон шаб бинен Питер Душанбе. خب میبینیم برادر 25 فوریه ما هم وریانت های ارزان شد برداری عزیز شما در اول گپ میزنیم کسی که شما نرخی بلیت میپرسید ما نرخی قیمت شد چی نمیکنیم بردار هم میبینیم مکسیمال کدامش ارزان است هموش شما در گپ میزنیم Так, Санкт-Петербург, Душанбе, 25 феврал. Ҳозир мебинем бародарҷон, лайктона бигзорин. Я дуна лайка бимонед. پنجم فوریه در سنت پترزبورگ دوشنبه 23500 روبل میشد برادر جان 26 فوریه ارزان تر است 22500 میشد اکای خورشید دیما نویسای سلام علیکم علیکم سلام اکا 16 марта Жуковский ба Хуҷанд 16 март. Так, 16 марта 17000 рубл мешад. Жуковский ба Хуҷанд барда. 17000 рубли. Вунуква бухтар 5 март рейс надорад барда. Вунуква фақат душанбе ҳастай, тамом дига ягон ҷои Тоҷикистон намепара. Жуковский Душанбе 7 апрел. Жуковский Душанбе 7 апрел. 7 апрел да Жуковский Душанбе 23500 рублей мешад бародар. 7 апрел. Зафар Ашуров ака билет 1 март Душанбе Казан. Душанбе Казан 1 март. Март. Так, Душанбе Казан. Душанбе Казан 1 март. Так, Душанбе Казан 1 март. Так. Якми марда так 40200 рубл мешад бародар 40200 рублей 1 март Душанбе Казан. Дима саломат бошем бародарҷон. Абдул чанд сум? Чӣ чанд сум бародар? Чӣ чанд сумай? Хуршед Ҷонибеков раҳмат ба падар модарат кош ҳама ранги худат мешидан беҳтарин инсони босабри. ҳазор раҳмат бародарҷон. ҳазор раҳмат барои суханҳои нектон. Зиндаву саломат бошед. Амриддин Саидов ассалом алейкум салом. Илтимос дар рӯзи 28 март Москва ба Душанбе ёки Қирғонтеппа. Москва Душанбе 28 март. ҳозир мебинем бародар. Москва Душанбе
28 март. 28 март. Москва, Душанбе. март Москва, Душанбе. Варианти арзонаш бародар. Ая Жуковский ба Душанбе мешавад. Нархи билет 15300 рублей мешавад. Шереметова Бухтар бошад. Ози мебинем ишам. Так, ай Шереметова ба Бухтар. 28 март. Шереметова Бухтар 17800 рублей мешавад. Намарамад ки бародарҷон. Бардори азиз, ватсапмонам сахранид кинед. То соати 11 мо да корем. Занг занен, саволотон бошад нависен. Билет хариданӣ бошен, марамад паспортотона рӯй кинен. Билетона мегирем. Так, бародар чӣ нависа нафаҳмидем. Беақл шидагӣ нестӣ гуфтае. Ҳусейн Шаропов, бародар Жуковский, Душанбе, 25 число. Ҳусейн бародар, кадом рӯз да 25 ҳамин моҳа да назар дорен ака ё ки моҳи марта? 25 феврала да назар дорен. Феврал бошад Жуковский, Душанбе 13300 рублей. 25 феврал. Уральский авиакомпания ҳастай. 13300 мешавад бародар. Моҳи феврала да назар дорем мо. Салом алейкум сози брат. Алейкум салом. Раҳмат ака, шумо соз. Билети Новосибирск, Душанбе 26 феврал. Новосибирск, Душанбе ҳозир мебинем. 26 феврал. 26 феврал Новосибирск, Душанбе бародар. Так, 14500 рубл мешавад. Рейси Сомон Эйр ҳастай. 14500 рублей. 26 ҳамин моҳда Новосибирск ба Душанбе. Шерхон Ғулумов, салом бародарҷон, сози хубе. Алҳамдулилла бародар. Алейкум салом. Худоро шукр, раҳмат бародари азиз. Ҳазор раҳмат ки аҳволпурсӣ мекунен. Алҳамдулилла созем. Ами як ду ҳафта мешад ки ам гриппои гизала омадагия, любои каса қомача шикастагия. Худоро шукр, ишам пайси сар кадестем. Фикр мекунам ҳама ҳамин чиза вирус буд, чӣ буд, ҳама гузарондаш. Худоро шукр созем бародаро. Касе ки аҳволпурсӣ мекунен, ҳазор раҳмат. Файзу баракат, саломат бошед бародар. 27 феврал нархи билет. Ай киҷо ба киҷо бародар. Билети киҷо. Додуҷон Моллобоир. Салом ака, охирои ҳамин моҳи феврал Екатеринбург хуҷан чанд бошад? Алейкум салом. Бародари азиз, агар ки меҳмон бошед, подписатсия кун дар канал. Ҳар рӯз эфир сар метем, чах мекунем, нархи навои билета гап задистем, ҳамҷа мардумда пешниҳод кардистем. Охирои ҳамин моҳи феврал Екатеринбург ба Хуҷанд. Ози бародарҷон. Екатеринбург Хуҷанд. Так.
Екатеринбург Хуҷанд 15500 рубл мешавад. Охирои ҳамин моҳи феврал да нархи билетиш. Ҳусейн, гап нест ака, гап нест. Раҳмат ки дар омаден, дастгирӣ карден. Ҳазор раҳмат. Бародари азиз, эфир 1 соат ҳамад медонен. 1 соат эфир мекунем. саволои ҳамаро спед кардистем. Баъди эфир бо дар WhatsApp бо метонед дар чи любое время занг занед. То соати 11 фақат, аки любое время не, то 11 шаба бародаро. ҳаст баъзе бародарое ки 2 шаб дам занг мезанад, 3 авсари дам занг мезанед. хай сипас то ҳамин рамазона худо куна баврӯза бирасонамон. рамазонда мумкин аст 2-3 шабам авсари хирак мешад. мумкин аст сабшинотонда ҷавоб додан. кӯшиш мекунем ҷавобтон тием бародаро дар ҳамон вақт. лекин ҳозир аки 2-3 да занг мезанед, ҷавоб наметиҳем бародаро. Толибҷон Ҳаитов, ва алейкум салом. Ака 11 марда Вунуква душанбе чансма акаҷон. 11 март Вунуква душанбе. Боз як дақиқа. Так. 11 март Вунуква душанбе 14400 рубл мешавад. 14400 рубли. Али, ва алейкум салом. 3 апрел душанбе Жуковский чансма. Душанбе Жуковский 3 апрел. Хуб, 3 апрел душанбе Жуковский 13000 рубл будай бародар. Мирзошо Қандилов 7-8 март Екатеринбург ба душанбе. Оз як дақиқа ширина. Ҳафтум, ҳаштум, наҳум. خب 8 март Екатеринбург بعد شنبه 17500 рубл میشه برادر. میرزاشاه برادر. اما 8 مارتش ارزون میشد. نرخ نوش هم خیلی. نصیبه و علیکم سلام. 3 اپریل در مدید کلوب هم دیدیم. پیشکی رحمت شما ده. خب سلامت باشین. Так, در مدید کلوب 3 اپریل. در مدید کلوب 3 اپریل 20500 روبلی می شود. بخشش 20300 می شود. در مدید کلوب 3 اپریل. Давлатов Акбар, доброй ночи, дети. 6 по 4. Сколько стоит билет? Бардаджон, тоджик бошен, тоджики нависен, ҷавобтон метем. Ма фаҳмидам саволи шуморо чӣ гуфтен. Кӯдакое ки кӯдак 10 сола то 11 солара Давлатов бародар 10 сола то 11 солара Somon Air авиакомпания Somon Air хидмон 50% ай бародарҷон. Дига авиакомпания ай 70% боло мегиранд. Дига авиакомпания чира дар назар дорем? Российская авиакомпания ё дигарош бошад. Баъзеш то рейсҳои регулярни набошад. Масалан 80-90% ам мегиранд. Рейсҳое ки регулярни ҳастанд, масалан ҳар рӯз рейс ҳастанд, 70% сар мешавад российская авиакомпания.
бобоҷон мирзоев 7 марда кӯлоб Москваро медидем. хоб боз мебинем орда худорашка кӯлоб Москва 7 март 7 март Москва. Так, 7 март кӯлоб ба Дамадедов 27400 рублей мешавад бародар бобоҷон. Аҳмад Сабзаев валейкум салом. Моҳи май дар Екатеринбург душанбера бинен аз 1 то 5 май. хоб мебинем бародар 1 то 5 май Екатеринбург душанбе. хоб Екатеринбург душанбе 1 то 5 мая 19000 рублей ҳозир ашта бародар. Шурат Раҳмонов Москва душанбе 28 феврал чанд сумай. ҳозир як дақиқа бародарҷон. Москва душанбе 28 феврал. Так, 28 феврал. 28 феврал ай Жуковский вариант ҳастай. 14500 рубл мешад. 14500 рублей бародар. феврал. ай внук ҳастай 14400 рублей мешад. нархи билет 14400 ай внук мешад. кӯдаком оилаам граждани Россия мебошанд. фаҳмо бародарҷон. фарқ надорад билет барои гражданин нархаш як аст бародар. агар ҳамира дар назар дошта бошен нархаш як аст. гражданин ёки гражданин Тоҷикистон ё Россия ё Ӯзбекистон ё киҷое набошад бародар. 25-26 феврал Ӯзбекистон. ай киҷо ба Ӯзбекистон бародар? кадом шаҳри Ӯзбекистон? багаж дорен надорен ҳамаша пурра нависен. бародарҷон Питер душанбе 16-17 марта медидем. Питер ба душанбе. душанбе 16-17 март. 16 март дар Санкт-Петербург душанбе. Так, 22500 рубл бародар. ана 17 марта бошад 24300 рублей мешад нархи билет. далер валейкум салом. 28 апрел Москва кӯлоб. 28 апрел Москва кӯлоб. так, 20400. Ташкент шака. внук ва Ташкент 25-26 феврал. ҳозир мебинем шерина. внук ва Ташкент 25-26 феврал. хоб 25 феврал внук ва Ташкент варианти бебагаж
6500 рубл мешад бардор. 6500 рублей мешад. Бе багаж вариант дура. Метавонед харидорӣ кунед. Ҳамияи арзонаш. Ва багаж қатӣ бо камтар нархаш дига меша. камтар қиматтар меша. Ҳотам Имомов ва алейкум салом. Душанбе Махачкала рейс ҳаста, лайка бигирин. Саломат бошед бародарҷон. Не, рейс надорад. Душанбе Махачкала прямой рейс нест бародарҷон. Ай Ташкент ҳастай. Ташкент ба Грознира прямой рейс дорад. Ручной дорад, 5 кило дорад бародарҳо. 5 кило ручной дорад. 5 килоаш ҳамун нархе ки гап задам, 5 килоа ручной дорад бардар. Внуква Ташкент. Иҷа бо 10 килоа ручноиш ҳастай. Хай бош камтар нархаш қиматтар аст. Намхе нархаш бардар. Так. Ташкент. Аму так бебагаж варианте ки ӯзи гап задем бародар Внуква Ташкент 6300 ам мешад бародарҷон. 6300 рублам мешад. Рӯзи 25-да гирифтам бебагаж. Раҷаби Саид ва алейкум салом. Хуш омадин ака. Хуш омадин, дастгирӣ кунен, бизанед лайкора. Воҳид салом Шеремета Бухтар 10 ё 15 апрел чансма. Шеремета Бухтар. Боз мебинем бародарҷон. Так Шеремета Бухтар 10 апрел қимат ай бародарҷон. 27400 15 апрелам 27400 моҳи апрела оз билетш қимат ай бародаро. Сабр кинем бояд арзон шавай. Ҳозира пешакӣ ва ё расчётошо намегиранд, нархи билета қимат мемонанд. Барои ки ва ё намедонам пага чӣ гап мешавад. Ягон праздника, ягон чиз дига мешавад, ягон гап хабари дига. Пешакӣ нархи нави билетам қимат мемонанд. Мумкин моҳи апрела бо арзон шавад. То учена моҳи апрел ки худаш наздик биёяд, бо хеле арзон шавад. Ҳайдар ва алейкум салом. Душанбе Жуковский 6 март. Чанд сумай билет? Ҳозир бародар бинем кун. Душанбе Жуковский 6 март. Бардори азиз, дастгирӣ имрӯз беҳад суст. Лайкора мо агар сухан накунем, лайкора намемонем бародарҷоно. Лайко намондастин имрӯз. Так. Душанбе Жуковский бародари азиз рӯзи 6 марда 3000 рублей. 3000 рублей мешавад. Ҳайдар бародар 3000 рублей. Аҳмадҷон ва алейкум салом. 20 апрел Москва Хуҷанд. 20 апрел Москва Хуҷанд. Москва Хуҷанд 20 апрел. Так Москва Хуҷанд 20200 рубл мешад. Моҳи апрел.
бардори азиз, ҳамин ду саволи киёзи додагиам бардоро мехонем, баъд ҳаминҷа эфира ҷамъбаст мекунем. Эфир 1 соат шида. баъди эфир дар WhatsApp мешем. марҳамат кинен дар WhatsApp ҳам муроҷиат кинед, саволотона тиед, билет харидорӣ карданӣ бошед, паспортатонро рӯй кинед, билетатона мегирем. Хуб, бародар нависа Қудратулло Давлатов ака 25 март дар Екатеринбург душанбе чанд азора? 25 март Екатеринбург душанбе. яде саволи дигарро мехонем, баъд хушам саволо буд меша. ҳамин ду саволе ки охир бози нависиям бардоро ҳамиёро мехонем, баъд ҷамъбастиш мекунем. хуб, душанбе Екатеринбург 25 марта 17500 рубл меша бародар. Шамс салом бародар, моҳи 2 апрел Шереметова душанбе. Бародарҷон ва алейкум салом. Ай Шереметова душанбе намепарад. Шереметова бохтар аст фақат. Бародари азиз, ина саволои ҳамаро хондем, ҳамаро успед кардем имрӯз. касе меҳмон буд, подписатсия кинен, тагарам эфир мекунем, нархи навои билет шуморо бохабар мекунем, дуроен суҳбат мекунем, чақчақ мекунем ва дастгирӣ кинем. Бародари азиз, касе ки тамошо мекунад, лайкҳоро бигзорен. касе лайка намундай, чиликош занбур бугаза мегӯям. бародар саломат бошен акай лӯҳиҷон. худованд нигаҳбонтон. бародари азиз, дарлиши дар WhatsApp мешем. то соати 11 метавонед занг бизанед, чақчақ мекунем. хуб, худо нигаҳбонтон.